Kumania na makarika ja wamba na waga gebone nenturene aliburu wodine ya Kangeta akari nande nebekite muchemanyo na mabitha ba ukaria kenda kwarire ontubobo na kubochwira ntaira batongeretwe ni OCS wa Kangeta no Francis Muthea karibaba ni batariritie kimako kyao kumania na wagagia bobo bakiwa kinya bari na thuganirwa 10 bambe umbithi barabanenkanirite marito jao kirima bitha baukaria Nicholas Chabari na tutariria tuko inka inyuma achiambiria mwaka yo na yuyo athira tukona mantu na thina ite antu araya nikiba tutuingwa muno vijana kwa wale vijana ambao tuko pamoja na wao ndio wanakuja upande wetu nyuma kutuibia ile vitu tuko nayo. Kwa hivyo sisi tukifanya kazi tukileta kitu hapa kama Lendi ambaye ako na TV hapa anafanya kazi mzuri, si kidogo tu kwenda kwa nyumba ikavunjwa nikatolewa TV. Generation nini ya mantu yau no tombere wetia murango ku yote yururi na ute muntu yunkuma kuya kintu lakini thai no to muntu atiri tango no kuona muntu aretha chotheri muntu na thambite nekirite nguo nari yana akanywa ujue anafanya kazi gani kama muntu wabwetha cha mbeca ende nthukie mbethe ni burankua ni karanie emenya no ri atate ko kurita ngo ireku akariba ntora ya liburu wandi ya Kangeta Egembe Central ibainyerikite ebone neno nto obama wenyangia mono magwamba mama ithirito makiruthika antorani eno onto babo tumete barotha amochemanio na weta atongeria abokaria bale machibono wa mwana OCS wa Kangeta nikenda babaira athina na batongeria baba kuthikiria bauga uma bakathingatire gutigira antora eno gutigirwo athire yayo kairi ryo na muntu are yaru are akatita nguku akalwelia kono tebu arethia akeya akarita pikipiki ntukwera ngi akeya kuma nyumba mpala giriki akarita TV akarita binge ntukwera ngi tanto akeya kama tete abo tuku tutere ndi wetera bubu karika na msikubali iendelee namna hiyo. Ningiomba wale wako na watu kwa nyumba wawatoe na wapewe onyo. Kuanzia saa hii tukimalizana hapa hakuna atakamatwa, utakula chuma, utakula risasi. Kya kuwa mono kuo suspectwa wana weto mwamba wono ate ko uibwa mono kwa utono ntobote bui okethoro omwe wotu ochunguzi tegwa mono kuna gomenwa nkoni ngania no kuthura mono kate kona mono ko kira mono wo kwa na gomenwa akara kurekebishwa thai mudhoye wewe asiyefunzwa na mamake ufunzwa na ulimwengu. Na wahakikishia kwamba duru yenyu tumeisikia. Hii story nilipewa jana na chief na leo si unaona tumemanage kukuja. So tuko na nyinyi pamoja. Na tunawahakikishia kwamba hiyo story itaisha na itasahaulika hapa Limuru. Hamtaongea kitu inaitwa insecurity tena. Ibabu ngobo ashikira security. Kuthika ndio tonya oreo. Kangeta kwiro market irauni swa uretoka iburu ari ntuke kunwa, ruinwa kaiburu inge kunwa, awake kuinwa. Mbeke na OCS wakati mlifanya ile mkutano, saa hii cases Kangeta zimepungua, si ni kweli? So ikuona ni anto bara membi pa kuma Kangeta bethi atia baitia saindi lakini ruarebo bwethiri muchemani yo ikumeanwa reito kathi atia twakinya mwisho ge mantu ya insecurity area thai we are out ote mwambo ga ya rengi na ntore itijwa rengi tumeamua hivyo ntore itijwa rengi mukana no rutito ekiria thuganirwa 10 baraba kwirikana iboba onekanite takaba kuinyangia ukaria antere ino tafadhali tushirikiane hivyo na kama kuna mtu unajua na hayuko kwa list still usiogope kutuletea. Watu 10 si wawezi kuwa ni wao wanatuhangaisha hapa peke yake. Lazima kuna wengine. So wale wewe unajua na hutasikia jina yake hapa, tuletee hiyo jina. Sisi tubaki tukijua vile tutampata. Untubura kona botebu intorene, ripoti, uwa tutethanie. Kethiria pio wakilithwe mila. Mili sitawa wakilithia nganga itangere, anganga rumana, anganga ira muchiaro. Bibio ndenda wote bikabwethika tuina ba area manager tuina koro yeba njoria tote kwa kanya uthokia muntora utethia ntora na wa mukariti na mirungu ekwe mibwana loburi tukora tutara buloci boto wedatia tukora na muntu ethere brothers keeper tewa no nto mwana oro kuya no musiongania oningo kiro muwe kabisa no nto amba kwithinya musiari okia thise mwana ona thitha cia nteto iriku na thitha cia nteto cia walifu na musiari okia koro mwana ku na kwethiona ukambiriria okana no nto mukana ruari umukane royo auke ature nara watu i public
kwendo etho mukanira Were Juma kumantora Liburu wandi akangeta Gembe Central Betan Class Chabari